Ko će imati bolji start, Stefano ili Frane? Da vidimo, kreće velika nagrada Mađarske i zajedno su krenuli odličan start za Stefana, također i Frane, jako veliki start, ali evo ga, dolazi između njih Beethoven, da vidimo ko će ovdje uzeti unutarnju stranu, da li će to biti Stefano ili Frane, i ide Frane, ali također i Stefano ide u borbu, da li će ovdje Frane, desit će se kontakt između njih dvoje, da vidimo Stefano ili Frane, dolazi do zavljava broj 2, također se ovdje u borbu upliče i sam Beethoven, došao do kontakta, Beethoven se okrenuo, Beethoven je van staze, to će ga definitivno puno koštati, da vidimo da li je Beethoven šta oštetio na samom bolidu, nije, ali je također napravio veliki vlak i gužu, evo već imamo tu neke plave zastave, doista čudno. What the fuck is this dickhead doing? I got damage boys, I need a box. Nam je lobby ovdje zeznut, evo ga, također napokon se popravio, nismo ispratili, ali Miho je na drugom mjestu, Stefano izgubio poziciju, Borna nam je na 4. Cviks na 5. Ivan Matiteranova 6. Bruno Radiš 7. i tako dalje i tako dalje, koji se ovdje širi i naravno koji će nastati gap, ovdje je otišao je Belec, nevjerovatno, Belec nam je otišao i jednostavno ovo može biti sad i safety car ili virtual safety car, da vidimo šta će se desiti. Za sada trenutno ništa, ako bude safety car to će definitivno pomoći Dario Fotaku, ali definitivno safety car, evo ga safety car, ovo će definitivno pomoći Dario Fotaku da se vrati nazad u borbu. Jednostavno katastrofalan start od strana Daniela Beleca, nije očekivao da će mu se ovo desiti i kakav epski početak u diviziji 1. I Dario Miho, da vidimo i odličan start za sve, da vidimo kako će na kraju sve ovo ispast, da vidimo jako lijep start, i ovdje nam je čak McLaren bio izašao, već imamo tamo sudar, već imamo ovdje kolonu između svih njih, evo ga Red Bull od Cviksa ide u unutrašnju stranu i evo ga Miho ide sa unutrašnje strane ESF-u, točnije Borni, i Miho uzima tu 4. poziciju i također Borna gubi i poziciju od strane Red Bulla, točnije od Cviksa, ali i dalje je tu borba između Cviksa i McLarena, točnije između Cviksa i Miha Bubnjara. Ovdje je jako nijedan veliki vlakić bio nastao nakon restarta safety cara, točnije nakon restarta utrke, čini se koliko smo uspjeli skužiti, McLaren je napravio tu gužvicu, to nam je bio Miho, tako da definitivno tu ga je sad koštalo isto to par pozicija, tako da definitivno i dalje jedan veliki vlakić. Dario Fotak je uspio uzeti jedno mjesto, 13. na Franu Erjevcu, ovo će sad biti jako zanimljivo za pogledati na startnoj ciljnoj ravnini, dosta njih je zgužano i evo ga, otišao je Cviks i ovo može biti još jedan safety car i ovdje se polomio na samoj startnoj ciljnoj ravnini, tako da ovdje može biti još jedan safety car, virtual safety car nam je ovdje i jednostavno ovo će sad spasiti Kimija i Triplexa, ovaj virtual safety car će ih jako spasiti. Ali evo mislim da može sigurno 29 krugova, 30-ak u stvari. Evo ga s unutrašnje strane ide Miho na Darija Balent. Što je Dario Balentu? Dario Balent je odjednom stao. Dario Balent ide toliko sporo na startnoj ciljnoj ravnini, ovo je nešto nevjerovatno. Šta se upravo dešava? Darija Balenta u Williamsu, majko mila, šta se ovdje desilo? Puno pozicija je on ovdje izgubio. Ne podigne noga sa papučice gasa, to je ili upozorenje ili kazna. Treba se pripazi, evo Stefano nam pritišće Bornu. Tako je, i također nam Dario ovdje pritišće, i ode Dario Balent, i safety car ponovo, ovi vozači koji nisu ušli u boks, neka sada odmah uđu, to može iskoristiti Beethoven, zapravo Beethoven je već bio u boksu, ali Beethoven ponovno ide. I Beethoven također. Fotak nam ide u boks i Fotak sad može jako puno dobiti. Wow, kakav preokret na utrci, ovo nisam očekivao. Da vidimo koliko će zapravo nama tu Dario Fotak izgubiti u boksu, 2,6 sekundi, nakon njega ide Beethoven. Fotak je stavio nove hard gume. Beethoven je izgubio Beethoven tu mijenja i prednje krilo, ovo će ga koštati 10 sekundi sigurno. I Miho nam je lefto sesiju 8,4 sekunde, Beethoven izgubio boksu, već smo izgubili trojicu vozača u krugu broj 8. Borna, Stefano, Ivan Matiteranova, Frane, Vito, Triplex, da vidimo, i ostali smo na samo 12 vozača, da vidimo, jako lijepi start od Brune Radića, ali Mihael Mališ katastrofalan start što se tiče izlaza iza zavoja broj 14 i opet nam se ovdje, da, Miho nam je ovdje zako za pleso, evo već imamo žute zastave po svim sektorima i jednostavno ovdje imamo overtake od strane Miha na Borni i jako lijepi overtake
strane Miha, ali evo ga, Borna se i dalje bori. Borna se i dalje bori, ne pušta Racing Point, ali to Stefano može uzeti sebi u korist, da vidimo, Stefano ide sa unutarnje strane, jako velika borba, da vidimo ko će uzeti prednost u ovom drugom krugu, da li će se opet desiti neki sudar, ne znamo, sada ćemo vidjeti i ovdje nam je zapravo velika sad borba između Stefana i Ivan Mate Deranove, ali Ivan Mate Deranova pušta tu poziciju, tako da Ivan Mate Deranova izgubio nekoliko pozicija, ali naravno restart je tek krenuo, ali evo ga Stefano s unutrašnje strane na Mihu i jednostavno, i ovdje Miho lokapo i ovdje će Stefano reći hvala lijepa i uzet će tu četvrtu poziciju, ali ne ide bez borbe Miho se dalje bori, ali jednostavno Stefano će uzeti tu četvrtu poziciju i Stefano je sve bliži samom podijumu. Također evo ga Ivan Mate Deranova na Mihi i da vidimo ko će ovdje imati odličan start. Ivan Mate Deranova ima jedan odličan start, Miho Bubnjar se ovdje ne može braniti, DRS je ovdje trenutno isključen, da vidimo Ivan Mate Deranova s unutrašnje strane, Frane Erjevac se ovdje uključuje u borbu i ovdje će, mislim, Ivan Mate Deranova jako lijepo uzeti ovu poziciju, ali također ovdje može i sami Frane i da, evo ga Frane sa unutrašnje strane i evo ga Frane je isto uzeo poziciju. Miho Bubnjar je izgubio 2 pozicije, jednostavno ga koštaju te startne ciljne ravnine nakon restarta. Svoje prednje krilo mrvicu, nije toliko ništa strašno, može i dalje nastaviti ako hoće, naravno bez problema, ali ovdje nam je Israel Vito lock upo sa svim gumama i ovo će Fran uzeti u obzir, tako da Israel Vito će napast Darija Fotaka, ali Dario Fotak će također napast Ivan Mate Deranovu, da vidimo ko će ovdje imati najbolji start. I dalje je ovdje jedan Vlakić, ovdje za sad Frane Erjevac ide sa unutarnje strane bez DRS-a, da vidimo da li će Frane Erjevac biti, da li će presjeći Israel Vita, naravno da hoće, uzima tu 7. poziciju, Frane Erjevac ide napadat Darija Fotaka. Tako Frane nam nastavlja naprijed na Darija Fotaka. Mihael Mališ nam tu radi kolonu. Vidimo da mu je SF, Stefano i Ivan Mate Deranova, svi su tu unutar sekunde za Mihaelom Mališom. Tako da sad na startnoj ciljnoj ravnini očekujemo nekakav rasplet. Ko će tu krenuti napad, na koga? Biće jako zanimljivo za vidjeti, jer to su 4 bolida jedan iza drugoga. I to u manje od pola sekunde svaki. Jako velike borbe se ovdje vode za ovu 3. poziciju, ovakve borbe nismo vidjeli još od prošle sezone velike nagrade Brazila u diviziji 1. Da vidimo, jako lijepi ulaz ima Mihael Mališ, Ivan Mate Deranova također, ide Ferrari, ide Alfa Romeo, da vidimo ko će imati najbolji izlaz. Oni su cijelo vrijeme ovdje zgusnuti jedan uz drugog, ide Ivan Mate Deranova na Mihaela Mališa i uzima tu svoju 3. poziciju. Ivan Mate Deranova je trenutno na podijumu. Dario Fotak sebi ovdje uzet u korist, tako da vidimo ko će imati bolji start. Moraju dati jako polako i sad pun gas na samoj sredini zavoja, da vidimo, i ima tu Dario Fotak, jako lijepi izlaz. Na kraju Mihael Mališ ovdje nema DRS, Dario Fotak ima, da li će Dario Fotak ići sa unutrašnje strane na Mihaelu Mališu, da vidimo, Mihael Mališ ide s unutrašnje strane, ide i Dario Fotak sa vanjske i uzima tu svoju poziciju i opet Mihael Mališ gubi jednu dodatnu poziciju i Mihael Mališ sa 2. pozicije je pao na 6. u roku od 4 kruga. Tako je, da, a sjetimo se samo kako nam je Dari imao peh na startu kad je naletio na Beethovena, slomio je krilo i evo ga, vratio se na 5. poziciju. Lagani ulazak u zavoj, pun gas na samoj sredini zavoja, da vidimo, imaju sva trojica DRS, nažalost SF nema. Da li će ovdje uspjeti Ivan Mate Deranova prestići Bornu, da vidimo, dolazi sa unutrašnje strane i ovo će biti jako usko i na kraju će Ivan Mate Deranova, ali evo ga borba između Borne i Ivana Mate Deranove. Ko će ovdje uspjeti? Jako su blizu, dolaze do drugog zavoja, da vidimo ko će ovdje uzeti prednost i to je Ivan Mate Deranova. Ivan Mate Deranova je ovdje uzeo prednost i ovdje da je došlo do kontakta, Borna bi se definitivno izvrtio. Da će odjednom Beethoven u ovakvoj bitci za pozicije napraviti najbrži krug. Također nam je ovdje i Srlovito i evo ga, okrenuo se Frane i jako velika greška i ovdje je došlo do sudara. Ovdje može biti virtual safety car sada i ostaje Frane bez prednjeg krila, jako velika šteta. Zavoja broj 14, naravno tu će ga koštati samo vrijeme zato što je nezgodno ušao u zavoj broj 14, definitivno će ga koštati. Tu vidimo bitku između Ivana Mate Deranova i Bruna Radića, taman iz daljine Ivan Mate Deranova je prestigao Brunu Radića za 1. poziciju, ali Bruno Radić, kao što svi znamo, se ne predaje i definitivno će ovdje ići borba, tako da je Ivan Mate Deranova od lovca upravo postao lovina. Ovdje će to iskoristiti Dario Fotak i evo ga, još jedan Racing Point se uključio u borbu. Ajme majko, kakav Vlakić, ovo definitivno se mora sad ispratiti šta će biti. Beethoven će sigurno ovdje prestići Darija Fotaka i jako lijepi start za sve, da vidimo da li će ovdje ikog uopće uspjeti prestići, nažalost neće. Evo ga, ide SF na Brunu Radića i Bruno Radić gubi još jednu poziciju i skoro je izgubio i prednje krilo.
Evo nam Ferrarija od Stefana i obojica Loka i od Haasa i na kraju će Stefano, da li će on uspjeti? Da, hoće. Prije treći zavoja će Stefano i također presjeći Bruno Radića. Mislim da je ovo znak Bruno Radiću da ide u boks po nove gume. Nam je skoro spao na 10. poziciju, definitivno nije očekivao, ali evo ga Fran Erjevac s unutrašnje strane na tripleksu i prije ulasku u zavoj broj 12 uzet će tu poziciju, ali dalje borba između njih dvoje, dolazi do zavoj broj 13, unutrašnju stranu ima triplex, da vidimo kako će ovdje biti izlaz, oboje, sva trojica imaju odličan izlaz, da li će sad ovdje to triplex i Erjevac iskoristiti, zato što obojice imaju IRS, dok Mihael Mališ nažalost nema. Da vidimo, jako se približio ovdje Fran Erjevac triplexu, da li će s unutarnje jelvanske strane, ovo će biti jako blizu i ovdje ipak triplex ide na overtake na Mihaela Mališa i ovdje također Frane prestigao Mihaela Mališa, tako da Mihael Mališ gubi 2 pozicije u jednom zavoju. Medium guma na ovoj stazi 30 krugova, jer to se onda kosi svemu što sam ja do sad vidio. Tako na ovoj stazi. To nam je također Ivan Mate Deranova taman prolazi ISRL Vita i uzima tu 5. poziciju. Ivan Mate Deranova će ići vjerojatno na brze krugove jer teoretski nema šanse da ih stigne, jedino ako se ne desi sad neki safety car u posljednjim krugovima, tako da vjerojatno će ići na te same brze krugove, štedi svoj IRS, tako da evo ga ovdje zapravo, iako se sad Stefano približio Borni, čini se da i Borna već pomalo gubi život u svojim gumama, a Stefano jednostavno ne odustaje. Ako Dario Fotak želi stići Bornu, da vidimo da li će se ovdje išta uspjeti desiti, nažalost neće, i dalje tu Stefano dobiva dosta na brzini što se tiče same ciljne ravnine i jednostavno Dario Fotak će napraviti sve da sada dođe na tu drugu poziciju, makar mora zgurati Stefanu Pandžu sa staze jer vjerojatno želi uzeti si tu prvu poziciju i tu su sada vozači već gladni. Vozači su već gladni, nemirni su, nestrpljivi su i mislim da će tu Dario Fotak, znači mislim da ga neće biti briga šta mu smeta i šta je ispred njega, mislim da će ići na jako veliki, definitivno dive bomb na Stefana što je brže moguće. Jednostavno ovakva utrka se ne viđa često. Hvala vam što ste na streamu i što podržavate, ali evo ga taman dok mi komentiramo stream, ide Dario Fotak na Stefano Pandžu i napokon Dario Fotak uzima tu drugu poziciju i Dario Fotak... Ali Stefano vraća, ali nažalost neće, Dario će ovdje imati DRS i Dario je sad, ostalo su mu 3 kruga do kraja da ganja Bornu. Mate Deranova nam je već sigurno sad unutar se. Da, definitivno. I ne, Beethoven nam ima probušenu gumu nam ima Beethoven. Kakav na kraju kraj za Beethovena, probušenu gumu, čini se da je negdje naletio na neki ostatak prednjeg krila, na debri od nekoga bolida iste Beethovena, ima probušenu gumu, nismo ni vidjeli ili mu je jednostavno guma pukla od toliko pretjeranog korištenja i ovo se također može desiti i Stefanu, da vidimo, Stefanu trenutno ne znam da se to desilo Beethovenu, ali zna da Ivan Mate Deranova ga ganje, da će ići na taj podijum, može on nešto ovdje napraviti, ali evo ga, da li je ovo sad došlo, da, pukla je guma Stefanu Pandži i Stefano Pandža je također upravo izgubio i isto ovu utrku. Evo šta se desilo, puknuće gume i Racing Pointu i Ferrariju i definitivno ovo se nije očekivalo, naravno očekivalo se zato što su toliko krugova izdržali, svaka im čast i jednostavno ostao mu je samo krug do kraja i Stefano će izgubiti poziciju, Ivan Mate Deranova će uzeti taj podijum, tako da ostaje još jedan krug do kraja i jednostavno Stefano ulazi sada u boks i izgubit će opet sve šanse za dobre bodove. Stefanu i Beethovenu je pukla guma 3 kruga prije kraja same utrke i Borna će definitivno i lijepo uzeti i Borna nam postaje prvak velike nagrade Mađarske Formule 1 2020. godine. Nakon njega ide Dario Fotak, Dario Fotak uzima prvenstvo. Dario Fotak ipak uzima na kraju ovu pobjedu. Borna je drugi, Ivan Mate Deranova, da li će možda doći na drugu poziciju? Sada ćemo vidjeti. Ivan Mate Deranova ostaje ovdje treći. ISRL Vito će sada uzeti isto svoju 4. poziciju. Stefano je ovdje zakačen od strane Williamsa, nažalost tu Williams kasni cijeli jedan krug, ali nevjerovatno na kraju Dario Ferrari uzima Scuderia Ferrari, Forza Ferrari uzima tu prvu poziciju na Hungaroringu.